Kakonko erukumanywa munonga nka TB nemwe ahantu waresingire kwita abantu munsi yona kandeji abantu bingi barukumanya kwera kukwata ahabwa abantu benje butamanye ndware gihiriyo neyongera mu cyange cya Ankore kandi abahangu nibagira ngo buri kwezi abantu emitwaro mwenda kakaga 5 no bari kuceberwa konka abantu 550 nibashangwa no bukoko buri kuturiza TB kandi 35 bashangwa barwire ndware gi okurigirira Halson Kagure umugambirizi w'iraro horembo rwambara no rwebembiro mu kugira barwire bingi habina Kakonko hakorataho isingiro Mbara district na Kazo ogunagira nkwiha abatunga imotokero mu byuma hebiro kucebera ndware gi batandikire hururu yo kugira uwanasa barukurabira mu kugicebera eshuminche hingwire government tukatunga eje mukweta ngo ni mobile clinic van ya TB eje motoka ermu buri choma chona armu gene experts rather armu gene expert armu nota hamodene bakora x-ray na nebinde biri kwetengesa korwa ahamu ntu orukubana suspecting kuba ine TB so Nkambara Regional Referral Hospital currently turion to moving across ebichweka bya Ankore region. Judith Nyamwiza umushaho w'endwara ya Kakonko ahirura rero kureri yambara nagira ngo endware gi eriyo mbika bibiri kandi nekwata buri gicweka cyo mbiri ezi ya TB buri omo wena nabasa kurwara TB oboyine akakoko kasirimu obatoyine kakoko kasirimu obori omwana obori omuntu mukuru twena ntubasarwara TB ogunagira ngo endware gi nekwata buri muntu wena kandi neyereko ubonero nko kupipa okubura kurya hamwe n'obundi ubonero no kupipa ninga sho kutungura kumara esandi ibiri okututuka ekiro okashanga kitanda cyonda kitobire then okubo inamani gawe ukashango ohwiremu onywenjeberire abantu bagira ngo abantu benje nibatena kucebeza endwara ahabwo kutine bukatu konka bakucebera endware gi nibacebere nkari kandi bakumbazi umuntu biza kucebeza ntwiyaho ekikoro twiyaho na nenkari ezeze enkari twata mu TB tukantukweza mbazi kandi ekikoro cyo kitoreka wano wasa TB yorire yaneza kutambura go mbazo gubara ukereze ninga kwindramu no endware gi gumere ne yongera abahangu no bagira ngo babasize kugira uwanisa Nkambarara Regional Referral Hospital kandi turukwebwaho bantu bita ba USAID kurabira umuri USAID Mbara Regional Referral Hospital strengthening activity to registering successes cyahika kujanjaba endware je ya TB eco kureberaho hati success rate ya multi drug resistant TB ningashi TB enkambwe eyemerire nka abuchweka cyenda aharigana eja kurerinda TB oti wafu no bonero bunakugambira aho haruguru rwena irukangira higware eri kuri hihi omuntu ari kukorera ningo omuntu bagambira ngo ine TB abantu abo kutura nabo bagambire ko ine TB nabo batware baba screening omushaho Nyamwiza narabura abantu obutatuntuzo mu rwire wa Kakonko koreka no kumanya ko wakubasa kugerinda hamwe no kugicebeza kira kumutuntuza ko kushanga ngo omuntu ine TB okashanga kika cyamwirukaho okashanga cyamwanga buriyo mwana ogwa ine TB no niko ko kureba butwabire twine covid ukabakora distance social distancing ojwara mask o sanitizing kandi ogumaki ogumombantu bawe so TB omugwire ya ine TB akabagira ngo ine TB haha ninga bamucebera bashanga TB ryo mu kikororo ogwo mugwire naba na turiza yes konkito bamwetore kitwice gukora no kumusupporting engereje okumakinga sure ngo amadirisa go mukagigwire okumakinga sure ngo mugwire witwajwire mask okumakinga sure ngo mugwire witu ya mirombazigweyo on time